Dilihat do dihita piurni ari mangulahon nakaulota. Jadi diso kami rodo amang ketua. Mungkira adong do prinsipnya amang ketua puasa songono nang gotak ko. Alay alaki adar sibuk do amang ketua adong nama jalang nakiperjolo ate amang ketua. Jadi dilas ni rohami amang ketua totong do hami marlas ni roha. Uberek kami lam taba sehat amang ketua oleh ate mapuji Tuhan. Na pinarsitan ni rohami ngada abok be ngai patupa Tuhan ate amang ketua. Do nyonya ketua agak senyum jo nyonya ketua. Oras ketua. Iya. Akka ketua do sudio. Jadi isoro dohame amang ketua pasahaton sesuai doho anggara dasar tak natapatu pak hita do patu pahoni jala hita do majaloi dak pola doho nokku sedia godang nangai bota amang ketua bay las isomma doho tame pasahat silas ni rohaname ate amang ketua. Jadi di amang ketua doho no masongon na ilo na tua ador hadupang ma togu ni lobu ador hatiti ma togu ni horbo penggeng sarma tua mamang ketua uhut pa iring-iring paupo sahat tu namar nini sahat tu namar nono. Emma tutu. Jadi di yang gini ba pengantin si Lambok amang anggia bolo perjolo ada honon nami selamat berbahagia mate suang soninang diang gibur sigiro bolo aunyan abang mon pos doro aku dari pendidikanmu be saya sudah yakin ngamapat dewasa be. Nah, jadi soho magwarna teh bolo soho artinya tahu Kurang tahu ketua. so madiha poson hot madiha tua onate ingot hata ni tuat tanai ta jasar furiai na kesan joron itu hatta te tung naso jadi marsirang yang gos sirang ni amate yang bolo nama rumah tangga tidak ada tamat bapak aja pun sudah ketua kami belum tamat dia belum alai bodo tamat bolo dosro jadikan rumah tanggamu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di rumah tanggamu ya Pak ya. Yang dia Iya, jadi dohonon nami mason na do itu dua bitang na rumis maobun na sumurop. Anak peamu diri boru petung torop kamu nama isaur matua. Matutu. Pinatik hujur matutongan itapian. Setu dia hamu mangalaka setu si mahamu dapo parsaulia. Emma tutu. Saat di Solo masa itu wetia 3 ras. Nunga saha pa masu-masu monang dia sa matu panggawian saha matu parhorasan. Jadi boha bapak. Ina mahatata asa pinasaha majo hu ketua maniuruk kami dan mate. Mulyate ma dituhatta. Mulyate manang dihita. Di baga setikyon. Dia rinauli di bulan na din ganon. Di ho amang anakku do dihamu parmen nami didok jumpa na niluluan dapo na ni jalahan jala di baga sa tikyon ahanaw nirangrangamu sa lilingon apa yang sudah kalian rencanakan inilah suatu momen yang paling indah di dalam kehidupan kalian ya baik anak kami begitu juga parmen kami. Nagpalamol do ba ang kiya? Jidok maju makirap siya na daw maju siya na jonok. La jonok do puang si matuata di hutan. Jadi sudah kita merlas ni roha las apala ribur di bangsa darion. Muluhi itong nakin hampir 2,000 undanganon. Ido nakin na sodokon. Ubilang ido 2,000. Makirap siya na daw maju siya na jonok. Ala jonok do sudah. Nang pehitaro siya di sana walu boy reta marlas ni rohita diari nang binuhulta sa luhu na lumubi nang di jalo hamu
perbugason pernikahan dari pastor kita. Jadi nakke didok pastor do songo na didok ne bapata nakin siya noon. Kami yakin dan percaya lambok mulo bahasa Batak na labok do buang. Ya. Labok do kubere kami buhi munane dua. Jadi mau lurung labok ate Roma kana labok kanu kujolonom Oh, no. jala daw maka na orang labok. Jadi Ahamay. unang risi-risi ate pakate dia mo na marsugot taduan pasti manangahape nalaw si rencana hono muna hujulan niya riyon. Kalian berdua memang sudah benar-benar merencanakannya dengan matang. Kami sian punguan ala persidoho do bapa punguan manihuruk. Jadi mula riwayat ni bapon termasuk pendiri ya pendiri punguan manihuruk sektor Tembung. Rodo ketuai pajames iku pajongjong muda o punguan manihuruk sektor Tembung. Dang bui iku nadongin na. Jadi aupe doho do bapat tahun mangaja kau tupungan sektor Tembung. Daku butuh yang manihuru kadong di hutat tahun. Jadi doho tahun asa maralasin roro mahitano kujulanon lului hamutong. Ate di keluarga kalian nanti kalian akan mencari bagaimana menjadi orang tua masuk ke kumpulan. Karena gereja kalian saya sudah tahu kalian aktif di gereja, apalagi status kalian saya tahu guru teh. Jadi diantara saya ada hamuna dua unang gabi guru dok, unang gabi guru ala guru hamuna ayau do daksala na hodok kone guru dua unang ya jari hawa unang sonia teh iko marsi ajar-ajaran iko marsi aminaminan hamuna di rumah tangga muna. Jadi sudah honon kami ro siap punguan sektor Tembung rap di dohot punguan kota Medan manihuruk na dohot dohai marlas ni roha di Bagasatikion di Parbogosan muna nang hot tamu marumah tangga usasyo kami asa hok matok-tok satu julono songon itu tua balitak pagabe tumadak ko si taduan arimudo gabe. Ano kujulon dilakan ng ulumuna asal matok-tok ka umar si paluluan. Matutu. Nang dia bang nami do akang nami te. Lasrohan nami bang. Posrohan nami walaupun begini anak kita ini tetap ikon bimbingan muna do pe. Ikon liano muna pe akan adinggat tu anak ko taon asa gabi marlas ni rohi ta sa lumobi. Marga manihuruk dohot pinopar ni si Tepang. Ido nagabibo pasat tami so nanggaran na naik pasaton nami itu hita na pinatupa ni punguat taydo nagabi jalotta otik susadion si titik masih gopa golang-golang pangarahuk na tuk songodipe na boy tarpatupa ni punguani saya mata di batama na manggohi pas-pasuna asa sa sulu satu burten tigaras upasat tami ma silas ni rohanami songo silua tu keluarga o pupay man na magwarna te dengan palabok be sa ma tu panggabian sa ma tu parhorasan Matutu. songo ni masih boti upasat tayo ma Kutub. Jadi parjulu tamahi tamadok mulyate Tuhan. Segala pangramoto na naghita. Hubungan di antara stadion. Dinamhot pangumatan daon ni anak nami dan semolino pamenang. Anak semolima dihita sa luhuka hubungan para jesipan na adong di batang insang sesedang asmoha dan sebagaimana kita maju di batang Tembung batang kuis yang rota saluhuna sinau medok tuhita saluhuna hubungan para dan sesedang dan sebagaimana dohot hubungan di mana huruf nadong di Tembung batang kuison saya lihat pak dapat soman hatani dan dua-dua menadokon dan kita menghadapi dalam sadaran alita dengan kesentuhan do gabi raja sini perlu maju
Molo tongtok kita masuk duluan. Semua lima nang tua abang tua kangen. Memang dinasti rohani dari Dewi dinasti rohani kami na mau juga sama lagi. Walau bener orang itu semua, betul-betul memang baru laut do bakon nak soyo akan kon. Dan memang kalau kamu pe mau manen kami yang kata itu dohona tersenyum dah tetap. Kalau bidang nak kali nak foto kebe ibena persalon nama kena nasa terharus. Lagi. Aku nama umum ada tapi orang lebih halal ini. Alai ibena pada pilihan yang dipakai tunai sah banyak pola kamu. Jadi tetap tegak. Jadi dia memang mendoakan Rasulullah. Tapa bilang ni hita kani guru nang somonima sepupan pada sini pak. Kalau khusus bermakan tiga doang anggota dari mana guru ketemu betul dia tim dan naro dia 24 masuk mah amani Paima nanti amani harapan dia 24 nang somonima nanti tumbuh terasa sepang anak tiga kita 45 berarti bulan naro gede dan ulok isi unang pola tapi kiri kalau masuk tuh mana beda dari harunya boleh tahu kan di kada satu kita kalau otik abautik alai molo gudang lam talem selam gudang naro jadi songon di anak niba nang lau pikiranmu anggi keluargamu udah do piau tuh atur masuk punguan nak songon ni nasa naboy di ulah ko di punguan ulah pasti pasahaton ni Tuhan ni doa ka pasu-pasu dalan na to asal do songon na ho guru au pi guru do sama-sama guru do hita lai jula guru dan itu kan jadi sangat do ya hurus punguan sampai pitu punguan pitu sudah dah ngolo au pala sekretaris do olo ketua dah ngolo au sekretaris do apa sih lo jalo jadi kan dang songon nama sanwanginon boy we anggota julu ni ikon ditaruh dudang alai nang pesongon ni dang nagabi dalam pogo sao dang itu pokoknya baik mana dengan ni jadi upang hidup matu anak ni ba rupa ni anak guar muda ba si labok songon guar mima terponom mo ibagasan ngulum tangido unang idokon parumekonan non anggin ibon pasuma do guar niya bang si labok apa dang labok inanom se kan ikon terponom mo me jadi dia muna dua be ala piliham hamuna do nasaling memilih ikon ang gapam mo do anakku nyon parumay non ang giborukon may basa-basa hot Tuhan ido ito ho nang songonima di parumen niba anggap ma nyon ang ikon basa-basa ni Tuhan ido ito ho dan ido cimala muru pe anak ko to ho martangi ko maulia atin na Tuhan ono do hape muru amat takon nakoma anakku mula muru pe parumay non martangi ko maulia atin na Tuhan ono do hape muru muli do ko sa keluarga amat tajabuk ko dakya muru kina tanda tanya deh berarti dengan dong kesempatan ni amat tanayra makatai ito nga di jabu sudedo di bagasan ke keluarga saya dong dotong akka masalah ale sudena i mabain putrena di bagasan parumah tanggaon desa hinggiat ma songon na tua-tua takkan yarirangin na ditongan yonan bada muna na soja di sirang ala itu di muna tong-tong ma marsi gonggoman tubuan lama tubuan si korong di dulut ni purba tua tubuan anak tubuan boru mahamu dong amu mai saur matua
Sahat solu sahat matubotian nunga sahat di bagasa sedarion. Hot per rumah tangga muna. Horas ma saya sahat matu panggabian. Jadi songon mula songon anggaran unang gawe suku-sukun dia bakudo akang. Mula sa kota madia mani huruk adong anggaran na. Alay mula sa DPW dang na dong anggaran na dah. Jadi hira tupak pribadi do nalahu si pasahat aku di bagasa tikyon. Jelas maruhan ya bang. Mau lihat mak? Permisi nami. Ada yang bersatu Pak memahami. Dua suhuton. Nah itu siapa merupakan nami. Pinang-pinang aja yang patut Tuhan. Oh dari. Baik, gue. Maliuruk parjolok. Maliuruk parjolok. Badan di Raja Naya Patoni Iba badan lang Tukoyo seo Si ingotong Diyak kabi no parnai Parroamon Maindenggan-denggan Didiki Mapae pesta parnai Dari dano Dan dari roha Naso jadi Bersiholi yang parnai Parroamon Maindenggan-denggan Naya baton Aido parna Sitok karoidena Sitok karoidena Marasiolia Naya baton Aido parna Sitok karoidena Sitok karoidena Marasiolia Musik Bolo, usi malumu parnai Saragi onma, isi margana Kamu sema, tutano karo parnai Bahema, isi margagiti Ay bolo, tutano papat parnai Bahema, margabanuare Kamu sema, jatuh selatan parnai Bahema, isi darimu Sadia gora, di parna Margana asli Abuliana Sadia gora, di parna Margana asli Abuliana Raja Naya Patoni Ima Barana Soboyo Seo Si ingotong Diak tapi no parnai Parrola Maindenggan-denggan Dipiki Apa pesta parnai Dari dano Sadari roha Naso jadi Masih olian parnai Parrola Maindenggan-denggan Naya Patoni Aido parna, sitok karoidena, Marsiolia, Naya bato, Aido parna, sitok karoidena, Marsiolia, Olang kodi. Cepat.
Jadi ujoha mimasian guru-guru edu smart. Medan. Ola. Romai tadi son asa marna tapa kita. Son mati son. Ido hula-hulai sigiro. Singkat padat. Aladang busa ponggol. Oh lo telah. Kotong do singkat padat. Tete. Ola. Ni ajo no do hula-hula na lai toto nang marlakatibu. Asugari di parlita non. Ola. Oke, Nang telah. dilawan tete. Ola bamba bay. Oke. Ola. Sa huta do amin ya. Oh, Ada itulah. tong nek katong. Benar. Oke. Ola ya. Oke, kita pakai bahasa Inggris. Satu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kami mewakili dari Yayasan Pendidikan Pintar Indonesia, Sekolah Edu Smart, mengucapkan selamat berbahagia kepada Miss Foni dan Selambok ya. Ya, jadi kami doakan semoga ya langgeng sampai kakek nenek ya, dan kita mendoakan juga ya semoga bisa beranak cucu ya, memberikan kebahagiaan kepada keluarga baru kita semua ya. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru ya kepada pengantin kita. Terima Iya. kasih. Iya. Oke. Jadi mau lihat ya mata bahasa tutuhata di siala sadarion bodoh hita meratapa di siala pamasu-masuan ni kakak nami Miss Foni dohot abang nami di son nunga di pasada Tuhani amuka do bang sayang giut mah hamu gabe keluarga situruan keluarga na harmonis di sude aka di keluarga muna. Jadi kami pe martangyang Tuhan muna sayang giut mah hamu di pasu-pasu Tuhan keluarga muna keluarga nai baru keluarga na harmonis yang takut kepada Tuhan. Amin, amin. Jadi songon hata nina tua-tua mana madokon pinatika kujur ma ditulon itopian. Manang tu dia pehamu nama ngalaka abang nami do kakak nami saya tusima dapat persaulian bangka Iya, bea. betul. Saat ni solo main na satu batean. Upa saat kami ma na di bawah kami sia kami. Saya saat mai tupar horasan saat mai tupang gabea. Betul. Jadi par musik kami Gabi emang gabi. neng lihat kami nama siluan nami baik kedamang ma musik nobar tuh sih. Baik emang baik. Rapper keyword, out baik. Kita goyang lagi berdua. Lancang kuning, berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning, berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Kalau nakoda kurang lapangan, hai kurang lapangan. Kalau nakoda kurang lapangan, hai kurang lapangan. Alamat lakapan akan tenggelam. Alamat lakapan akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam.
Foto kalian foto, kau udah sempat bilang. Nggak usah. Iya. Foto. 1. Iya, foto. 1, Iya. 2. Opo Marsingal siap ini. Iya. Opo guru Marsingal ya. Jadi mau lihat tema di hita saluna tarlebu bima di ulau tasa darion. Kami madokon sian pinaparni opung ta guru marsingal husak siok kami. Tinggado ulau ta sayanggi matutu di anak kota rumah tangga na baruon rumah tangga situruon may di jolota tarlebu bima di joloni Tuhani. Jadi itu tutu dihamoy nang songoni yang ginami palabok. Rodo hamil dison imasian pinopar niya pungta guru marsingal dohot na siyan barus. Ima naman yaksihon natur marlas ni rohado di hita sa daryon ima di ulauta di anak kita di sa daryon. Sehingga matutu amata di bata napasaw-saw sa kapta na mga lianlas ni Roha tarlububi ma di anak taon. Sanggia ma tuhatan na madongan ni hita. Molotung songono pedi harota imasyan pinopar niyo punta guru marsingal. Memang torok do hita. Sanggia ma amata di bata na mamasu hita sa luna. Jadi songon dia pendon na dowoy kupasahat tami songon anggaran dasar na tapatupa. Hita do na patupahon. Hita do na mangulahon. Lasmar hamuna majalo. Jadi sope upasa tami masongon anggaran dasar. Ipe amang Gabi, kamu Bang. sinay ba mana nahobarto si. Baik, baik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Oras. Jadi mau tungadong dobe. Mau tungadong dobe dang jadi buru permen nami ate ada do deh. Manang lo mamuna joput tamu sa gudang-gudang na berek kamu halakan main may dotok kita. Tulu halik. Baik, joput tinamu nang. Baik tujas nih. Orang salah pak, orang tujas nih. Di mana baik jas nyodo. Baik, orang tujas nih si matu amada. 3 kali sekali. Lanjut. Sekali. Itu sekali. Iya, masuk. Bisa nanti dipulangkan kembali. Harus dimasukkan. Kalau di sini aku yang ngambil. Itu. Opung yang mama. Ini aku opung ngado aku. Takpol itu. Baik. Saya linai nengek mah baik. Lo may go maksudi. Go maksudi. Baik. Iya, nggak bisa 2 tangan. Banyak. Itu. Dikit aja sih. Baik. Itu. Oh, Posro amunat. yang ketiga kali Tolu dua hari dorong tangannya, nami. 3 kali sekali dua lagi. tangannya, dua. Nggak boleh. Sekali, 3 sekali lagi. Iya, 1 dua tangan. tangannya. Iya. Itu. Jadi amumon. Inang. Halo. Jadi halo nyon sepak kamu mon. Jadi pangaradium mali parhudul parjolo mahita. Kita keluarga besar mani huruf. Tak pola hudok pe. Natabo sobu was nami minum mak tio. Saya pamurna sama itu daging saudara mah itu bohi. Si paloma ibulu si pasidak panaili. Tangyang nami mah itu amat ada bata. Idok na tua bako nomor 1 dia kata di robian. Horas mahami nama kata si pangan na pinasa muna. Marli pagada mana wasikka ni nama ngaleyan. Amang baru diso di pasahata muna pinggap panukunan. Anggia matutu panukunan panggabi par hora rason. Ina marasion harbuai pir. Pirma poki bahul-bahul pasalongan. Pirma to di muna saluhuna. Luju-luju menangakka pangomowan. Marnokat na purat tiar. Na pura maulate. Asa maulate matadokot tu amat tada bata.
di pangarambot yon na dihita. Siyan ay nang salpu, buhita pa jupa di tikiyon. Mardongat tangko-tangko ng golon, ang giya matututang ko partuturota. Siyano sa haton na mangyut, ola matutu, tano ulo muna, ola mapinahan panganam muna. Mardongan, ringgi si Tio Suara, na tinoppa ni Pamaretta, si Palasrohan ni Bataraja, si Hajudan ni Inatta Soripada. Tangyang nami may, loma silujuang loma masinabuan, asa horas mapardaldalan, mangomo mapartiga-tiga. Amang baru, somaloy, zoloy nang menaso inungnung, zoloy pangam menaso inung, manuk kumahami, hata ni si Penoni. Malati mang baru. Mauliate ma, Raja nami Raja Bulon, Opardo tupadohon ni Raja. Kami pe tamado tutu madok mulai tutu mata nomor 2 di bata. Di basi jupauta hot di bagasan las niroga. Di pas durajawi madapoto kami, di pas nak kami ida botor rajai. Raja nami dina hutul kita tutu. Di bangku nama ratur baru-baru meja siopak sugi. Sikak nilai tiar mabangga biat tiar maparhorasan. Tupahonnya mata nomor 2 di bata. Langsung ngonima di dok rajai. Butong mangan sagak marlopat jugut natabo so buas minum mai si tio idok rajai pamurnas matu daging saudara tubuhi si pasidak pandiri si paniak koli-holi yang gohami raja nami tuk sotar dok kami dok burjuni rajai otik si butong-butong gudang otik si beriton di gudang si butong-butong palias mana makolit jalan martuis molo tuk songoni pi raja nami nabuhi tarpatu pahami naung tapar saulo ni si titi si opa golang-golang pangarau na otik susah dia raja nami na buhi terpasa tami amat tadi batama na manggohi pasu Mbak Tutu laos di hatahor rajai hatani pinggap panukunan ujak kok kami may sahap may raja nami tiko may giringgir bulung ngay rata-rata sahap mapasugawi pasu horas di rajai hatani pinggap panukunan ini pasahaton niya mata na martua di bata di nama nukum marajai dia malak na dia maunok na dia mahatana dia naidok na hatana raja nami Raja Bulon panggabi apar horasa sidok putih kami. Mauliate maritu hatta adorang sa upatak kasami panggabayar sidur di parhorasani hatahanon nami majola mang baru hatani dekke na kupasahot tami amang baru naking nungah pasahot tami dekke si mududur anggi ambatutu dihamu amang baru nami udur hudolok kamuna saluhut na amang baru nami dekke sahat asanggi ambatutu ditangyang ta saha mapanggabayar sa parsaulia dihamu saluhut na amang baru nami Mardonga di dahan nalas. Asang gia matu amang baru pinut tani ulat ta sadarion. Sai Roma silas ngero hadihita saluhutna. Tarlubo bima boru nami naung parome muna. Anak muna naung hela nami. Digijang di pinggan hot di hudulan na. Asang gia matu ngomong baru hot panggabean. Hot parhorasan. Tarlubo bima tutu. Dima di boru nami nama muka parsaripeon. Tangyang nami metu amat tadi bata. Sertiti si hopa golang-golang pangarahuna. Songoni do pe amang baru. Dekke na buh basa tami, amat tada batama na bangkohi pasu-pasuna. Amang boru, marakku do songon na huddul, udur songon na bardalan, siaku di pangkabiya parhorasani, takas ma amang boru marbuah-buah. Mau lihat ma raja nami, namar panakasi ma raja di pangkabiya parhorasani itu tu. Alaya dorakso guandusi kami, tarurido kami di dekke namuk-muk. Nabi nasi rajai dekke na tabu mardongan di dahalas. Dekke si tio dekke hasa tamai dok rajai tung tabodo upar sauliuk kami disidu gadena disidu gadona disidu tabona disidu daina raja name didok na tua-tua bagot na marhalto na niagata derubian horas mahami keluarga mani huruk saluhut na namangaton tutabba na masikak ni diraja Mbak Tutu marakop botitu na uli mardonga dona dengan siakup songon na hudul silur songon na mardalan dapat tutunan luluan jupang na jinalahan takas jupurba takasan ujokola takas matitu hita na maduma takas ng mamora si takas na raja nami sugot na sugot di pardako ni mata ni hari tungholat tangyang tabi na mabuhay ulaut ta ido raja nami natahilalaon natahalasod di partikyanon naong rapi tamang unurkon anak do boru ni Huriay ima boru ni raja nong gabi permain nami anak nami nong gabi hela ni raja Mbak Tutu laos ido natahalason anggiat tutu gabi rumah tangga ni berbahagia naulo gabi naulo horas naulo pangihutan naulo mangihuton
Raja nami Raja Bolon doh diruh ni habatahoni takasma diari nauli diri partikian na lihiton hami pamurum muna marga mani huruk pasahaton ada nagok tu Raja Sikiro sidok putih hami Raja nami Maula temari tu hatta idok na tua-tua irobaya penggol tubuh panangin ain horot las rohanami. Manangi hatamu namang boru mangko mangkara ada nagok mahabi hamuna tuhami hula-hula muna. Pituli dinai pawali haju kana ungadong habi hamang boru hamu mangko haju nami. Di hamu amang boru nami. Pasahat tamuna pingga pangalusion. Asai go hisinamo ni paribamuna. Lemba tu amang boru tay. Sidok. Jadi nung ngata jalo di so pingga pangalusi jolo talusi do asaya ilar raja yate ido jadi no aipe nung ngatuk takas songonima di Raja Bolon niam molo so para sikop saluhuk na rajai ditik kinamar kata sinamot jalan namar pulus saut nung ngadus tahi nami iya sinamoti Rabu Pinungu lasima buah-buah nami tu salukna raja ni hula-hula nami salukna. Iya. Jadi songonima raja nami Gabi. Raja Sikiro. Dia ka partiken nong salpo. Nung araw kami madapot to rajay. Margite naong markata sinamot kita jala marpurus saut. Iya sinamot ni Raja Rabu Pinungu nung ados taita. Manggohi na huranggo na madi partiken o raja nami. Gabi. Gudang na 1 juta rupiah nai. Amang baru pasahat tamo. Pangguhin sinamot. Jadi maula tema Zolo hupasaha mau nasa hutangyo ke kami pasu-pasu tuha mo temang boru. Jadi gabi maula tema. Jadi omma mangkohi sinamo ni burutay. Las maruham inang bertangyang baho jadi rumah tangga na berbahagia ma burutay ate. Horas 10 hali. Horas 10 hali. Jadi amang boru adorang so hu pasahat tami tangyang nami tu amat tadi bata asa gur-gur panggabean gur-gur pahorasa namang boru dihita saluhukna taluwo mari amang boru pasahat tamu jolo panggurgurina iya jolo sahat do panggurgurai say sauri itu kata patok terbaik itu sakuna ida oh iya atora hutum masongoni amang boru. Olo. Jadi maula tema boleh ditukar. Dihamu amang boru nami. Gabi. Talubo bima di naboru doho di ito amang boru. Gabi. Tangyang nami may itu amat tade bata. Adoh raduk ketugu-tugu horbo. Adoh ratiti tugu-tugu lobu. Nang sarmatu ama amang boru doho naboru. Ipa tugu-tugu bahoppu marnini sahatu namar nono. Dihamu namar marangki las rohanami. Tapul di sibagading main na i atas ni pardingdingan. Horas mahamu namar marangki. Pasaut tombatong amatta debata. Dihita naliak nalolo tangyang nami itu amatta debata. Masita batua main na parbonian ni natorop. Amatta debata na bertua. Sudah mahita di parorot. Ima tangyang nami. Jadi tahu duti mata emang boru. Wah. Tu panadayo iya. sudah pang naupat. Jadi malate mak. Jadi songono bapa na tua-tua. Panadayo non holan obat talian dok kujau. Tor langsung mak dohot 30 hali. Ate. Oh, molo siap pang eduad do suwin pang naupat. Pang eduad don. Olo amang. Tur sali pasahat mami ngamar rubo ijuluan ni. Olo. Jadi pasahat odok. Itu. Iya, pasahat matu amang tua. Sada-sada amang tua opugebi sigiro. Sada-sada. Opat pasahat. Sada-sada. Pasahat ma tu amang tua opugebi sigiro. Opugebi sigiro. Amang uda opu Maria sigiro. Sahat matu tulang malau. Tulang malau. Dihamuna hula-hula nami malau. Sia suha pang nawapati depay tulang. Adong nondo patikiam maju tu hamate tulang. Maula tema. Saha matu parorot. Opu eben sitanggang boru sigiro. Jadi unga hujau be opat. Langsung ke bawah. Ido do bah, ido ada. Ay boy, dos maruha sa limor ka ma.
Iya. Bami nomor 5. Juma leron na ni holo. Baru naburu nami. Dulu opung Junika si tanggang. Opung Junika. Jalo naburu. Opung Osbal Gurning. Opung Ita si tanggang. Opung Ita si tanggang. Opung Ita. Anak kolom do. Opung Tamrin si tanggang. Opung Tamrin. Opung Lucy si Simbolon. Opung Lucy Simbolon. Nga baru sahak ma tupaparan opung nami. Opung Guru Sinoba. Adur mai si kulum. Huria na siya tebong. Baru sahak ma tu huria na mamasu-masu hela doho buru nami. Jalo jalo. Tuhita de jalo nolnya non. Huria na mamasu-masu hela doho buru nami. Jalo menang. Asatop. Torson. Sahak ma tu na tua na huda potami na di hutao. Udah nggak sautat talian no. Uson. Mabe. Daw. Nakane natuari sada hatata tulang. Ngadoho tulupului doho tuhula-hula. Maksud tu di si unang marsiti hado kadihada. Abe nga lewat. Urani ako perkatanan naro aku. Oh, gabi oras sa mangburo, molo to hula-hula nami, hami pen naman o, pasahaton. Ay mura-mura do mangburo. Ang ko para dito nun. Ay Jadi sa mga di hula-hula nami sa luhut. Mamukha siya bonan na rin nami. Sa hato pangulian nami, aka bahupumu, bere muna. Barbahaway ng rajay. Ala toro pa mi aka pinoppermunaon. Ala 30 hali pajajay yo. Pajawod do, unang targasi pa, mi unang targasi pamuron nami. Mula kami pa pasangapur rajayan no, las maruhan ni rajay, ako pungburo. Maliate. Songonido ada tison, ba. Tentu songoni mah nalahu si calon nami. Jadi bulu au ati uha. Lain luk lain belalang, au lain di hutan Seruduluk, lain di Yahon di kota Medan. Jadi alusi. Jadi gabi mah jala horas majalah gabi. Ala nunga dong pakateta di tiki marata sinamot. Jalan nunga jelas tu hula-hula malau 15 hari panggoran. Dohok paket. Jadi molodo surhata. Ala mamereng tiki. Oh, lo tulang. Boha mulai pasada panggoran dohot paketi. Lasrohan apa bek kamu lah. Tongoni mah kita hula-hula malau. Wah. Adong dope. Dang be. Wah, dihita sa luhuna. Nga be. Ngayon na si Kok be. Nga si Kok be. Oh, lo ano sa kasida de. Saha ma hu sirabu manis di 100 na. Si kasida de. Sirabu manis. Sirabu manis si malian. Iya. Lihat sirabu manis. Jalo ma. Iya, nga mga rada hita. Maulate man ito hatta, maulate man ang hita sa luhut na. Dihamu amang panggual parkosi. Habi jong ison. Ima parburu sigiro doh amang marunay manihuruk. Madapot ton. Ima tulang ni halan namin titi marakop. Baima godang na hubartusi. Maju hita, maju. Iya, maju. Hop. Horas. Maulate man itu hatta, maulate man ang dihita sa luhut na. Dihamuna legal-legal tutur nami. Hami marga sigiro ro madapotok kamuna. Dihamuna legal-legal tutur nami, tulang ni hela nami, manuk kumahami, marga ahadu hamamang. Malate ma Disyala sise doho sukum muna. Padohan na tuturo ng doho nami palaliga tuturo kita di son. Apalagi ulaon persauran ta. Disyala
nila sirohat dari saro. Iya marga nami apara siduli pasaribu ma. Maulate mari tuhatta, maulate mari hamuna legal tutur nami marga pasaribu. Diari nauli dan ganodo tutuhami Roma dapat kamuna imaina marsiala beremuna nunga mangala boru nami jala mazalo papasua perbagason laos disadarioma mangkara ada dagok tuhami hula-hulana marga sigiro dihamuna lega tutur haha parhudul nami molo hami maddokon gudang do huzalo hami sinamok ni worotai alai anggi matututang yang tak idok na tetua siti di sekopa golang-golang pangarauna songonope sinamok ni boruta na pasatami lasma rohamu namang gabe jadi pasahap mak. Iya, mundur mak, nomi bersalaman, mundur mak. Jadi di hamuna lega tutur nami, ada do taulahun man ngasong dia bebal gane sinamok ni borutai patadahon. Sisada anak, sisada boru mahita, di keluarga ni amang borutta mani huruk. Molo hami maddokon, boru on, boru sigiron, boru pasaribu madi jolo muna. Molo hamu ijolo, hayu bepudi, suang-songoni ma sebalina. Di hamuna lega tutur, haha parhudul nami. Tang yang nami matua bateda bata, balit tang pagabi tu badak ko sidaon. Aritta, namar lega tutur do gabi, along Allah hitamar si pauloloan. Saha solu sama tu bateda di karas, di pasahat tami, songod dia pe, balga di sinamon di boruta, dapat adao sida boruta. Saha ma gabi, saha ma parhorasan. Kupasahat tami matu hamuna patik ya, malate ma. Mulai tema di pasah rohanami di persaurata di hati haut. Pai mahudu tihami. Dia kahata nauli. Perzulu doron nami do meliati tuhamuna. Songon makalason ulas sadaron. Ala di bagasan las niroha do hita. Songon pasahat tutabi nami. Hami keluarga pasaribu. Tu keluarga si Manihuru dohot sigiro asa napurat tano may rangging masiranggongan tung painganat ta pada udah autor dita mamarsikongkong para siduli apala di hati hom matutuligat ligat tutur hita hamu pangit tubu hame mapainuli toho masih sada boru hita gabe maburu tay dari si kajang umur mahita tutik kinal ho matutu iho hasian mga takas dibigi ho hatani hami aka hula-hulam tulang siala namardo mamukka persaripun na bariho irungan ituhan maho jali parbisuhi bapos rohanami tu hatta na magdungani ham nang diho boru hasian diari na sala na laut takas boru sigiro loho alai mulai ari sadaryo boru pasaribu doho banggapta matutu boru hasian nunga takas be huhalasok kami na pinasa ni apara namin sigiro buli sinamo na gudang. Tugabi na maho asa keluarga na berbahagia dito nga tungan ni keluarga manihuruk do sigiro ho asa tuwala na ba siguro sa itu wibu mabere nami do uro nami tuwa do to baburu tikin na laho. Matutu. Asa katani pasu mapatujulu pasahaton nami. Asa bitang manarurumi idol ni Purbatua. Anak padi hamu diri boru petorop takas medong amu saat tona sorban. Matutu. Balitang mapagabe natin ang patawan. Ari muna dua basa gabe jala masih paulolo. Matutu. So dinogu tubot yan. Nunga sa iba sa to ada nago beredo to buru hasian. Pakorona horas mahamu jala gabean. Matutu. So ni basa na tanami mo tungarong sita banyak kadamang sila. Jadi maliate mariam na apara si dulu nabi tutup si kirot ya. Gabi. Tidak pinasa muna sinamo ni burutay. Gudang do jalohannya teh. Gabi. Pasat tamu aka para si duli. Gabi. Asa donon na maso na tua. Asa wagok matong nomor 1 dulu mayatong nomor 2. Oras mami apara si duli muna liga tutur pasaribu nomor jalo sinamo ni burutay. Kita batu atta matong diawakan na lenggan apara si duli nabi barga si kiro. Tujuan ron aku ni nama kania. Matutu. Di leh kuat leh di bagas saya takas suber kami ulah pasaribu. Tinggas sudi ulah tayat. Ini sudi bahasan itu ada di leh dari tu lah. Nunga di beko ada ni berekodok borko di bagas saya ron. Tu ulah sikiro. Jok saya nak tu ulah selalu nak tuang mata raja. Nang nak suri peren na dia lo. Lani
melihat tema di leku suaksoni manang ibu toko teh asal honokku masawit le tua ti leku do ibu toko adora luka tugu di lubu adora titi tugu ni horbo nanang malaiku do ibu toko sak tuna saul matua pairing-iri pahopu sa metok tuna warnini sa martut tuna warnolu suaksoni manang di bereku teh molo bereku yakin doa si pendidik kamu pendidik doa teh yakin doa tuh bere kor rumah tangga ni berbahagia rumah tangga yang rukun rumah tangga munya sok nang di boruku dah boru dah kapola gancang beda honokku iya atar tu bereku dok tu boruku asal ada honokku masuk dari tua gitu pamane tu balak tua sikori dulu perua tua tua anak mau boru tua boru dong kamu matong saat tu batu tu tangki mayat tung jala walak tadi yang jala garegi tu madio anak si wartahi jala ulu walang borum parmas doh pareme dokson ma saat nyata nami tuamu na saluna apar si nawi dokson na pamuran na marga man guruk malate ma amang parmusik neng romahan saat itu para orasan totong matong di pasu tu abuti ma malate ma amang pargual parkursi neng romahami marsul bolobat dohot haha parhudul nami bay ma godang naho bartusi Berdulu. Tabahisa umanang ro. Edah. Apa tayo ba? Malau. Walang sotik do hataku tuho. Edah puna burju. Malau do pasaribu. Punya nak burju do sini. Termasuk baru malau. Gagas. Jadi penilu aku edah. Anggap maboruki boru. Aju maboruki. Ya berarti. Anggap maboru permemi borum. Hati edah. Lagi mak penilu aku. Wala nila ida. Burju mengaji boru nila ida. Oleh ida. Jadi melate mari Tuhan ta melate mari taji hamu na boru doh ito disod patadah pasahot tami tutu ima ulos pasabot patadah tutu ima sangat don anggia matutu amang boru na boru tangyang nami na pangka mai to doh amang boru tahun ni gabe opung ate. Jadi tangyang nami may tuito doh na boru. Hador haduk ka tugu-tugu lobu. Ador hati di tugu-tugu hormo.
nang sarmatua ma ito ipa tugu pahopu marnini sa hatu na marno. Amang parmusik. Gabi. Neng pasahatan ulah pasama mahami. Bay mamusin na partusi. Bye. Ulos bersama dong, ulos nauli si kencang rapuo. Basa hatiku matruho lai sila capos. Basa hatiku matruho itu binari bong. Bagi doa Tuhan berhije-hije ulos bersama dong. Hakiat mahi pas jangan horas-horas. Jangan pepeng korban dua itau. Horas. Iya, jadi dia napo amang boru doh na boru pirma poki bahul pasalongan pirma tu dimuna luju manang akka pamamuan. Iya. Disoma. Iya. Ulos hela idea. Terbuka inang. Sonari boru. Suatu kau melahirkan, ku jaga dan ku rawat kau. Sekarang udah ada suamimu merawat kau. Baik-baiklah kau di keluarga si Semani Huruk enangnya. Jadilah istri yang terbaik buat keluarga Semani Huruk. Jadilah keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, semuanya itu terhindar. Jadi hope lebok. Ido. Songon guarmi mabain labot niya tetem Posro kami nong. Nakinyo nga do kokoy gareja. Aro sada mahita. Aro nakinedemi. 1 sampai selamanya. Jadi unang alani ijolo ni pastor irok ko songon niya dalam keluarga pun harus begitu juga. Apa yang kau ucapkan di gereja tadi, buat itu di dalam keluargamu ya. Iya inang. Jadi berjumur maha muda, sadaro maha muda tuduluk utaruan. Oh inang. Semoga nanti cepat hamuna dililiti atur muna daya. Amangda dapat momo. Iya, jadi ada orang so ipasahatami ulos sela boru doh munang. Boru doh to hela ya. Doa kami semoga keluarga yang berbahagia. 1. Kedua, apapun masalahmu jangan pernah mengatakan kepada orang. Berdoalah kepada Tuhan. Ketika kamu bilang nanti kepada orang, 1 bisa menjadi 15. Ya, alana songonon, nggak perjuloh mengalami. Rumah tangga, kalian membentuk rumah tangga, badai akan terjadi. Ya, pasti ada badai. Disumbat tong diuji keimanan kita ya. Dangadong nas sikop di portibio, tidak ada yang sempurna. Ya, jadi pesan kami kepada boru doh helanami, tekunlah dalam doa. Apapun masalahmu boru doh helanami, jangan pernah mengatakan kepada si A, berdoalah kepada Tuhan. Tang yang nami, tuboru nami, atau tubuh mata bisu, ibu dari pinasa. Tubuh ma anak namar bisu, doh boru naolo maulai. Asal mak masih jual solo mak sebenarnya manang itu dia. Boru hela nami mangalaka, saya tong madapotan pas samotan. Amang parmusik. Gabi. Naik pasahaton ulos hela mahami. Baik ma, musik nau bartusi. Walakna asikoru Bubuan anak Habu tubuh baru Nasangat Jala mertua Dijolotang Nang dijoloni Tuhan Gabe maho boru Gabe maho boru Gabe maho boru Rampon helaki Horas. Iya. Betul Jok. Jadi on, awam bedok kono sohatop. Oh lo. Jadi seperti Jok. Hela. Pasahat tami madar hela. Mana dahon on lambang tradisi orang Batak bereng Josim Batuam. Pakai mau tu paradatan moloadong ulau di hula-hulam. Ate. Iya, kami
Pertanyaan mahami anggia maduto gabe rumah tangga na hasya ate. Amang parmusik. Gabe, Dan gabe. pasahat madar Iya, hela mahami. ba- Bama ba- musik siwa. tau bartusi. Tidak sadar itu hari Tusoboy Sirangoni Hosma Horas Hosma Horas Bama. Jolo saya sapong golat dong. Iya. Bam. Ayo. Tanga udah ala kido. Oh, ladang buaya, mang dang buaya. Jadi di hela do boro nami pirma pokki bahul bau pasalongan. Pirma to dini hela nami do boro nami luju-luju mga kapangomowan. Iya, baik baik nak borasi. Iya. Jadi saya masuk masude. Iya. Damat dong. Ngai botoan. Ngai boto na tuan. Jadi saotik adong siad dongan di boru nami. Iya. Adong pasahatonda songon tu boru nami. Terima kasih Amang buat kesempatannya. Di sini Ajay kami Sonari hadir masuk, Ma. sebagai sahabatnya Amang Poni Kuana, Opung Parulian. dari kecil dan sahabat temannya Lambok juga dari SMP. Selamat berbahagia buat kalian berdua. Akhirnya juga sampai di titik ini. Semoga kalian cepat dapat momongan, semakin diberkati Tuhan lagi rumah tangganya, dan setia sampai selama-lamanya. Iya. Horas. Iya. Tangyang nami bata diari naulanganon roha mi hula-hula pasahaton ulos nagajang si torok rabu. Tangyang nami may idok na tua-tua ador haduka tugu-tugu lobu, ador hati tugu-tugu horbo. Nang sermatua ma, ito amang boru nami. Iba tugu-tugu bahopu marnini sahat tuna marnono. Pasahat. Sahat bansa. Atuh kamu sama dia deh.